Makanano ya karalas miminum danuming kaya kang anak. King syudad ning Angeles, susulong ing bel para king pamaninum danum. Iti ing buring ipatupad kareng hanggang pampubliko at pribadong eskwela king Angeles City. Inampang na Councilor Attorney Jessel Dairit ing panukalang Angeles City Water Bell Ordinance. Amumutos king regular hydration breaks kareng hanggang eskwela manibat pre-elementary hanggang senior high school. Lalam ning panukala, obligado na rin eskwelang mikaatlong water bell hydration breaks, balang regular aldo ning klase. Balang break, agnanagnan lang minum, reng mestra at reng estudyante. Pepasagnating Councilor Attorney Dairit, king kapihan ning Pampanga Press Club, king Swiss Hotel Clark. Nagpupush po tayo ng water bell, tubig na naman sa mga bata. Marami po tayong cases ng mga kidney, mga dialysis problems po sa mga kabataan. Medyo nasasanay sila sa soda, sa cola, So yung pong water bell na yon, 3 times a day po, mag-ring po ang bell sa mga schools. Sabay-sabay pong iinom ng tubig ang mga bata. So elementary at saka high school po itong pinopropose natin. Isang committee hearing na po tayo. We are hoping we could push for it. Ang nagiging problem po nila is baka po walang pambili ng tumblers, baka po meron tayong mayayaman na Angelenyo na gusto mag-donate ng mga tumblers sa ating mga mag-aaral na wala pong pambili kasi ang isang problem po natin is potable drinking water sa mga public schools. Kapag nasaning proposed ordinance, ing isa nila reng anak king pamaninum danum, ang king adalada na iti king karelang pamibale-bale. Agpangkareng health experts, makasaw pingustong pamaninum danum bang apanatiling alerto, focus at mas masalesing memorya da reng estudyante. Maulagaya naman iti king pamami energy, ustong pamandagul, right digestion at pamaniwas king constipation. Makasaw pya naman ing hydration, king pamagpasikan king immune system, at pamaniwas kareng inuman na matasing mayumo amalyaring magdulot king obesity, tooth decay at type 2 diabetes. Lalam ning panukala amuyutan ning pamangamit reusable water bottles o tumblers bang mabawas ing plastic waste at gawang mas malagwaing access king inumang danom. Makasulat mo naman king panukala na dapat siguraduhan ning eskwela na atin lang access king malinis a danom. Malyari tinggawan kapamilatan ning water dispenser, refill station, drinking fountains o pamagdalang sariling danom dareng estudyante. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen Susuyo.